Kani kediga bati CTV, mat pidang pek yaki kubur baman kasni, belawan rasha pida ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka eco-friendly enterprise, ki plakot nagbenta ki jingdon kam hakasong, bat kara karong. Menteri Ketnat Kakoi Kakia ke Sorkar Jela, uba AL Hek, ringkat UMLE kanongpo uba Amiral Bonds IM, hakakat nyutrik unaitung arjar arpau, kilah yar banjurep ya ka GNM Nursing Institute kepada nak senong paham si im nong po nak bentaban bu sipor kum ka Corona Care Center kat ba 4 lak menteri kam ya ketika skol jongkinos balamang de sorkar ka balong ru si benta ban ya khon persya ya ka jingpur state ka khlam coronavirus ha kini ka jingle jurep ya ketika GNM Nursing Institute ha paham si im la senran lang ru da ka jingdon dekat lang UMDC ka nong po uba Balajit Rani, Director ke DHSMI Dr. Amanwar, ke Deputy Commissioner ke Ribhoi, ke Kong RM Korba, District Medical and Health Officer Dr. M. Mauri, bat kentup ru kinong alam sinong, ke paham siem bat kiwi-kiwi officer sorkar, na katnat ke koi kekya na Ribhoi. Hak ini jing her jurep lalap ru, balala man pendep pura ya ke building ke GNM Nursing Institute, bala temu ban penlong ke jaka puli kinos, bat mentapan hapedeng ke jing kon persya ke khlam coronavirus ke sorkar kala rai ban pelong shwa sipor kom ka Corona Care Center shwa ban pli pai ba no yakni ke GNM Nursing Institute kom balong hadu menta lajan baru kikam lala ban pendap bat ka badang sa menta kalong setang ban penpoi boarding electric bat ru ban penbahai ke surok bat kikat tu kat ni jing non kam hak bala rai ban penbit penbiang no shwa ban penlong kom ka Corona Care Center kat ba 4 lak ban penlong kum kata kajaka puli ginos nakajela. Kijing temu kumbala alam khmat daki kiri urang ba kalong baya kane ka project ka GNM Nursing School hang nong po kade ka bala hamslem ka bangila hapan penong operationalize ya ka bat ngidon hakane ka por ha ka bagan ka khlam ka wan ban leng shop ya ka perthei bat ya ka ri ya ka jelah gi jong ye bro koi dei na kata ka daw ni iru ba ga jing nang kiu jong gi case positive case hapo Ribhoi district jong next sa is Khasahil kala dei ka Ribhoi district manta gi jing don positive case ni sngau ban ai khumle ye ba hek bat ka team gi jong ye baro na health department ba ha ga ju ko por bang yo penon kam kum ka Corona Care Center ya kane bat ha ga ju ko por kan serve ka purpose bangin la ban pen longkam no ye kane nang ni sakmat ngi scam bau niu kunyang jingpang obo barok ngia kun menta yen la ban tem ya kane ka jing safriang jong niu kunyang jingpang bat ha ju ko por kane ka GNM Nursing School ru kan long functional lang ne sakmat kan long jing mentoi na ka banta gi patba nong song snong ki kun samla ki ban pule hang ne nang ta ka ki kam ki jam gi jong ki bat long ru ka jing rap ya ka snong ka badan hang ni GNM School kum ka win ki Corona Care Center ka ba baka kala ban plelat ini bangila ban bu ya ki positive cases hang ni la don kam bangingit scam ba daga jing trish tam lang jong baro stakeholders ki badan lang hang ni in la ban tem ni ka jingwan jong ni kyang dipang but ladangi don kam bangin haban bu ya ki positive cases hakini ki Corona Care Center jong ni ingit scam pada kecil penyak juga district administration ringkat lang bagi nong yalam gijongi badan nong ni bagi officers kini Corona Care Center kan ai ya kacing syakri ke bibit ke biang ke biak denti bat ke bahun ya barok lang bat kan long kacing so sarang ini hak ni kacaka bat kan ke district hi barok koi bangila ban aktiviti kini Corona Care Center namanta kacing bit king biang jong kipat nak snong jong kini katan hi barok koi ni ai ngo ik snong kham tam ki bofer keleng saudong jong gari khasi jantia garo barok khat ba ai khti kamon khti kadeng ni banerap ini ban penbit penbiang ba ki baro ki bede bat kani ka khlam manta kinlong ki bayaj bejan ki bat ngila ban ya kendu ya ki jing e bar khat da ka jing e trailang ka jing e don lang hi kawai bat kawai hi ka jing ya trailang gumni ka long ka boring i bar khat ka ai men simingi ya baro iwe piwe bangingit skam mangin job hi kani ha isni ki manang publish Tiga jengte ke long lebih tenat bro atli di building kita long ready ladagi
kat kum ke jing ten jong DHSMI ban bekre no daga banta ban sna ya ga corona care center ban ai jing ada ya gitu ki bayo ya jing pang corona virus tin na kaliang ke jong ni ke health department ila ong ya DMHO ya DHSMI ban pen le ya ga ba feasibility report ke babiang kanang berangkat bagade di DC juga administration bala ban penbet penbiang ya jong kam kumno bala ban bono ya gane ga we na ki corona care center hang ni pori boy district kuma fitip bahari boy district jungi po state Meghalaya kila nang kiu kani ka jingpang coronavirus te daga jing ladang imyo ya gini building ya jaka bungin bu ya gitu ki positive cases dan wara ya jing ya ngi baro ko minam syusno